Fran? Povok. Okej, delaš još uvijek? Ma da, evo još samo da ove knjige sortiram. Da? Imaš još puno? Ma ne, evo, znači ove knjige još posložim na policu i to je to. U principu sam gotov. Pa dobro, čuj. To ti sad nije ni bitno, to može sutra. Nego zamolio bi te, ako bi mogli sad ići do arhiva, ne? Da skiniraš do kraja na ove neke časopise koji su došli prošli mjesec. A mislim, vi niste stigli, ne bi vas se htio miješati u vaš posao. Novi sam tu pa... Da, upravo si, ne, to je moj posao, ali prošli tjedan su tam neke farbali, ne? I onda od te boje, kao da mi nije dobro, vrtoglavica, neš, kaj ja znam, ko da vizije imam neke, ne? A da se posao završi, to je važno. Mislim, stvarno bi vam htio pomoć ovoga, ali još imam dogovor s curom za 10 minuta, stvarno je ne bih htio zakazati, znate, cure i to. Cure su ti, ak je prava, bute pričekala. A pazi da ne pričam, dok te čeka se napali, onda ti je posao riješen kad dođe. Osim toga radiš samo 3 dana ovdje i glupo je da se bahatiš. To ti 10 minuta posla, ne više. Kužiš? Može? Dobro, okej, možemo, riješit ću, to idem. Super. Ajde, hvala. Hvala. Ništa. Nemoj biti smiješan, ajde, pa znaš da duhovi ne postoje uopće.